Nyakoro mgajwang kocha magadhula maromo pradek orwako osimbo. Bang' tieko tiegruok mar ndalo 5 mar puonj adhula manotim gi DKD yo Buruburu Nairobi. Tiegruok makamano nochung'ne kod FKF bade ma Nairobi East. Kendo kocha go notiegi e yore manyasani mar puonj adhula kaka yo achiel mar jiwo lony magin go e puonjo adhula. FKF owacho ni gibiro medo bago puonj makamago kinde ka kinde. So hii wiki nimekam kupata knowledge kwa introductory coaching course. Ndo pia nijue venye naweza handle wachezaji huku nje. Juu naweza penda pia time na hang boots niweze kuwa na coach my young players wenye wana upcome. Na naweza urge former players pia kama wamepata nafasi kama hii nimepata wasishy off kuja wafanye hii course. Kwa papers ni muhimu sana. Na pia ina open up some doors. Ni muhimu sana kwa wale watu ambao wanashikilia vijana wadogo kuwa na ile basic knowledge ya coaching. At least wanajua vitu zenye wanafaa wafanye wakiwa bado wachanga. Kwa sababu wakianza kupata wakiwa wadogo, then ikifika katika kiwango fulani inakuwa wale watoto tayari wamepata ile knowledge, wanaweza practice zile vitu zenye walifunzwa. Nyakoro mgajwangi kanyo ben makele wegiko mar weche manyien mag ang'ichwela somo na ote achiel.